Meghalaya lapen Karbi Anglong aphrangsi Adui ahoi along monsam aphuthak chingki chingvai ajaimek kedeng pon. Priyam gogoi aphan DPC pen karchu. Rakio hormu aphuthak chirokto kamai ki padupon. Bokajan along ta rakio hormu ki choputhak chirokto kamai padupon. BJYM EKADC Executive amai padupon. Kardom Birta life penili Birta thanbang phi sami sehena timungpi non Birtang ton pen arjupani tha. Nijang Karbi Anglong Khanduli Assam BOP along pini Meghalaya lapen Karbi Anglong Adui ahoi radatumang monsam aphuthak chingki chingvai padupon. Labangso monsam aphuthak ka chingki ka chingvai pon along Meghalaya hinpen DSP AJ Sangma WK Kharbuli Magistrate lapen BDO B Sungo lapen rong along akeja ke thigidingatum lapen pu Karbi Anglong pen West Karbi Anglong Magistrate Rakesh Thakur Wothat Langso IC JR Khan lapen Adui ahoi along pen Manpeng kedo Hamren Judicial Court Advocate Miki Teron Ex Minority Board Chairman Agustin Hansi lapen rong along ke thigiding lapen rong asaratum bangso mai along chingki chethan pen RDP dun. Commissioner of Hamlin. So it's an immense pleasure and opportunity for all of us that we all have gathered over here in order to discuss the various issues and problems which has been going on for the past many days or many years. So coming together under the same group, it indicates that there is something goodwill among all of us. That's why we all have gathered over here, and that goodwill can only be further strengthened if we keep on communicating, if we keep on talking with each other every now and then, because communication is the only thing which can solve any problem. Communication is the only key. Okay. So now, sir, you want to say something? I'll say a bit. Yeah. Okay. So now you just introduce yourself one by one, and after that we will start our discussion. But yes, as the sir has already told, that our main focus will be on peace. Okay, how to maintain peace, how the normalcy can be returned in this border area. That will be our main focus. Okay, so please introduce one by one from your side. I think Victor, I'm the Assistant Commissioner, cum Executive Magistrate, Uttar Jantihal District, Adui. So come here. I mean, like all of us, we've been involved for the past, few weeks, even months. We've been coming here to restore peace. We also, from the district administration, we would wish that that the normalcy should come back to the area, and so that the relationship that was established, that was there for a long time, it should be maintained, so that the inter-trade, the inter-people exchange, it should increase henceforth. So that is the most important thing that we are here for. We do have some other issues like border issues and all. So that should be left aside. It should be discussed. It should be left to the higher authorities, that is at the state level. So we should all take this opportunity. This is one of the opportunity that we have today, that we should look forward to, so that we have a fruitful meeting out from here. So, and most important thing, that both communities, we should be able to come to a resolution, and that resolution, it should direct towards having peace and upkeep of peace and tranquility in the area, so that the people to people exchange can continue. So that's all from my end. Bangso monsam ka chingki along halapu Meghalaya chumanga hinpen lamthe chipaklang ponki Bangso Khanduli Tech Station Gate laki dak langlong chora rong along pen terek vek nangji lapen somse det nangji pusi chomang atum ningi sipen cherai thiblu bonta pu Adui ahoi akarbi arat pen kachitoi do nakethe ki dingatum chikroi dun de detlu labangso Khanduli Tech Station agera puthak mate ahok pen kachingi chingwai lake pupu Meghalaya lapen KAC akethe ki dingatum angbongsi chingki pon pupusi pupu banghinita magistrate atum ningje pon lapen labangso Tech Station gera puthak pupuang bong alam the chirai reti ke chedam chibang nang ne puta halapu Meghalaya chomang pen lam the riponlu. News Desk report Birta Live. We have the meeting from both sides, Meghalaya and Assam, represent from this border area, Khanduli border area. We have discussed thoroughly
right from the beginning, we are living together in this area peacefully, without any problem, like our brothers and sisters. But we believe this will continue as usual to maintain peace and harmony in our area. But the outcome of today's meeting, we have decided to wait the official letter from the Karbi Anglong Autonomous Council to remove this tax gate. As well, we have decided also to meet our MDC, member of district council, to communicate as early as possible for the betterment of the people living in this area. That will tell our people also to move freely till that moment, that both the council, they will agree and assure us an official letter to remove that tax gate. According to the border magistrate, will depend on them. Anytime they call, we are ready to come for the next meeting. Birta lapen Karbi Anglong etum pan nilitum ahoi kidu arat at korti injir gangbura sorgari gangbura tumpen danglok nang tumpan kardom pilo la sepini ke nilitum ladak khanduli biopilong je jati hini yang bong kedam tang dari kret troksi April ciklo surini rengkora thomar ni pen labang so Karbi Anglong Autonomous Council pen nang bi labang so entry gate tax gate nang bi labang so lam pen si dak chori choman long lo la sipini nilitum labang so kadu kawe monsam kedu ji pophan si nilitum ta pini chumanga korti khanduli apnara korti tumpen nilitum pini chingki chingvai lo bonsita alang litum bang ke lason se pulo je labang so Karbi Anglong Autonomous Council pen ki bia a gate a tax gate bang ke dak pen bilong le la se nilitum hin pen so dim klar dak pen nitum Karbi Anglong Autonomous Council phan ka chuning ri bang ke la pelo api ke chiro bang ke chok sidet po masil bang so agere bang ke aphrang nang bitang dalayong bosi la se aphrang ateng thot si la dak dunai pusi la hawararat ke dutum anta Karbi Anglong ke thege ding phan chinghon Dr. Tuliram rong hang sarap hanta alo nitum prabjing men pitun thupo so chingki chingwai po mane ke hawa rong area la son se lang tumpit helo khanduli apnar tuma bang la serong area pulutang te lage khandulia rong phan ke langkeroya rong son ke pharo kriser kebra ser kebning kan se jormo la pena am irong son bang ke pharo kriner kebra phok kebning kan ang tum khanduli ke pharo kriser kebra thokera ser keb inte kolo bang lo aklengke la si alang tum bang ke la rong area mane ka pathis rong area lo nang ki pet ke li tuma along li phelang phan si ang tum nang bor il ha sitala dak bang ke ni tum kaddu ka vitame la khoera tum anta la dak ke chikroin thekhe kaya teng kaya mang ni tu chelong nangji lalo Nong le puda cewang nong le la bang so pu thangani tum ko pisi chingvai pon lo la ke ni tu mala hala meeting hololong masi chipudet lo nang le tum ta wang retha pe ni le tum ta wang vela lang le tum si pulo je chidam chewang nang ne la ni le tum hin pen ke lai la me pupe seta lang le tum se la gate aphuthak dak pen terek de ti ke chidam chewang nang ne pusi di pu han ke Seba pen kang saipon HSLC Surihini ra ingkoi raket Thomas Sadlangalong ang theke minai Priyam Gogoi aphan den gang press club pen karchu padupon den arong munut sinai English HS school pensi kepa satlang chipa uni bothunga ji pen Birta life parangke hensing to be report পাই পেলাই হেপি বাট আৰু অলপ এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ষ্টেট ৰেংক এটা লাষ্টৰ ফালে হ'লেও কিন্তু মোৰ 5 মাৰ্কছ কমি গ'ল এতিয়াও হেপি বাট অলপ হ'লেও ৰিগ্ৰেট থাকি গ'ল আমি এনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবা নাছিলোঁ তথাপিও ৰিজাল্টটো যিটো পাইছোঁ ভালে লাগিছে অনুভৱ মানে কি ভালে অনুভৱে মোৰ ল'ৰাটো মানে এনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবা নাছিলোঁ তথাপিও হোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আপোনাৰ ল'ৰাক বেছি হোৱা নাই 17 বছৰ চলি আছে Deithor malom rakyo hormu ki chopen kanoho ka puthak school college along churok to kamai padupon OC Ara Fashion Ahmed Japonsi BDP Amai Anderson Singnar KSA Asong Jatum Chitong Hanbuka pen Birta life parangke Robinson Killing report KSA Bokajan Regional Committee lapen Raikom Sai Khiatum Patir Piponsi Diopani College Balipathar HS School lapen Tinglijan HS School along Rakyo Hormu Kichuk Pen Kanoho Kaputhak Chirok Tokamai Padupon
Laso along Ongdung School, College of Sumar, Chitongdu. Hanjang lang sopen, Bisnule Keripur. মতে আমাৰ অসম পুলিচে এইটো ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানবিলাক কৰি আছে চব ডিষ্ট্ৰিক্টতে কৰি আছে তো আমি আজি মানে মাননীয় সন্মানীয় এছপি ছাৰৰ মানে তত্ত্বাৱধানত কেএছএ আৰু কাৰ্বি আংলং পুলিচৰ এইটো আমি যুটীয়া মানে এইটো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম তো ইয়াত আমি বেছিকেলি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক টাৰ্গেট কৰিছোঁ অল অভাৰ কাৰ্বি আংলঙত 107খন কলেজত মানে এইটো প্ৰগ্ৰামটো হৈ আছে আৰু প্ৰায় 15,000 ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তো আমি আমাৰ যোনটো মেইন টাৰ্গেট আমি ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই এই দুইটা বস্তু আমি টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ যোনটো ড্ৰাগছৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই তো ছাপ্লাই চেইনটোতো আমি আপোনালোকে গম পাইছে আমি লাষ্ট 4 মাহত মোৰ দেন 25 কেজি আমি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত মানে গোটেই বছৰ ধৰিলেও ইমানখিনি নহয় কিন্তু বৰ্তমান আমি যোনটো আমাৰ ৰিলছবিলাক এইটো মানে আমি বহুত মানে সঘনাই কৰি আছোঁ এইটো বস্তুটো আৰু যোনটো ডিমাণ্ড চাইডটো আমি বেছিকেলি ষ্টুডেণ্টবিলাকক বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰে ড্ৰাগছ বেপাৰীবিলাকে তো সেই বস্তুটো আমি মানে এড্ৰেছ কৰিবলৈ আজি এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰা হৈছে Loring Tepi, Langkung Ronghang ki Patu Aklamalong, BJYM EKADC Pen, Executive Amai Padupon. BJYM EKADC Amai Pu, Jiten Bay, Kachari Pon Amayalong, KAC CM Dr. Tuliram Ronghang, EM Kangbura Kiling, Omar Tisotum Chitongdu. Huluni Pen Birta Life Pranke, Pinchongrong Report. Mayalong Pen. Pachini Loje, Narendra Modi. Kecok tak ikan sirkep non parti kami dongke plengko socek lo lapen ke doktor mundu bisormo ke Japon laso GPS sorkar ikan ini kecok plengko lapen ke minutu tim Karbi Anglong ke Japon asal government sorkar konsil laban ke non hai ingkor ada kau junong te kecok lo ikan plengko lapan rum pen itum sayang de kedeng pik laya say deng lam se itum kecethan Karbi Anglong atau kono kapek la kapek sayang deng kedeng so kota kapecun dia phan lapen kenon Narendra Modi ni kan sikke kacari pon bomahut lapen doktor Himantro Biswan ni kan ni kacari pon bomahut itum dak dia government ran pen kan so kecok ko kacari pon bomahut Karbi Anglong ara phan to PPC sayang deng klem pima lapen ke PPC sayang deng pima laya putha rar dong Pinya Birta, Lapuan Sington Poniglo, Lying Bomta, Birta Life.